Yes, inshuti zakadasoka kanonye mbifurize kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose by'umwihariko n'amakuru agezweho agendanye n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba tubapudetinga tubiva imuzi n'imuzingo tubabwira uko situation ihagaze. Tugiye kuba rero tubabwira byinshi bigiye bitandukanye, nyamuneka kuko imirwano yamaze kuba ica ibintu ku bice bigiye bitandukanye hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byaba mu bice by'iminembwe mu mujyi wa Uvira ndetse n'andi agiye atandukanye. Nyamuneka turaza gusimbukira mu makuru menshi agiye atandukanye. Ubu tuvugana ingabo z'u Burundi nazo rwose nyamuneka zongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice birimo igisirikare cya M23, by'umwihariko rero aba bari kugaba ibitero bakaba ari abasirikare bari kugenda baturuka mu mujyi wa Uvira. Turaje tubyinjiremo tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Ubu tuvugana nyemera nkubwire yuko nyamuneka uwitwa General Yave Kabad rwose nawe bamwise by'umwihariko umwe mu bantu bakomeje kugenda bagaragara mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ishobora kuza gushyira igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iterwa rya kudeta witwa Tshisekedi Tshilombo. Turaza kubikomoza tubive imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze kuko amakuru ni menshi by'umwihariko agezweho arebana n'umutekano wa politike na diplomasi. Muraza kunyemera by'umwihariko turebere hamwe zimwe mu nkuru zikomeye zikomeje kugenda zituruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka muraza kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka mu bice byano muri teritwari ya Masisi, ariko kandi tuze kurebera hamwe imirwano ikomeye cyane yamaze kuba ica ibintu by'umwihariko mu bice byano muri teritwari ya Masisi. By'umwihariko rero nyamuneka hari amakuru muraza kwemye tukinjiramo arimo aturuka mu misozi miremire y'iminembwe ahitwa Nyamara ndetse na za Mikarati. Nyamuneka icyitwa imirwano ikomeye cyane by'umwihariko yamaze kuba ica ibintu, yamaze kuba ifata indi ntera mu buryo navuga ko udasanzwe. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Nyamuneka hari n'amankuru ya AFC M23 yongeye gushimangira ko nyamuneka urugamba rugiye gufata indi ntera. Ni inama izikomeje kugenda zikorwa mu buryo navuga ko udasanzwe. Turaza kuba byose tubikomoza tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga 5 kuri 5 tubabwira uko byifashe. Muraza kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri teritwari ya Masisi. Turaza kuba turebera hamwe amwe mu makuru by'umwihariko akomeye cyane akomeje kugenda ahaturuka. Muraza kunyemera turebere hamwe by'umwihariko bimwe muri bigenda biva muri teritwari ya Walikale. Teritwari ya Walikale naho rwose imirwano ikomeye cyane mu kanya gato gashize yari yaciye ibintu hagati n'ubundi umutwe wa 23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibyo byose rero turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo tugenda tubapudetinga 5 kuri 5 tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka mu bice bya hano rwose mu bice bya za Goma ahitwa muri teritwari ya Nyiragongo. M23 yahagurukiye by'umwihariko kwirukana FDLR mu bice bigiye bitandukanye byahariya rwose muri teritwari ya Nyiragongo. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane birimo biraturuka by'umwihariko mu bice bya hano za Mwenga, ni muri teritwari ya Mwenga. Turaza kuba turebera hamwe bimwe mu bikomeje kugenda bihaturuka. Turaza gusimbukira mu bice byinshi, nizere ko muri tayari by'umwihariko aya makuru tugiye kuba twinjiranamo mu buryo navuga ko budasanzwe kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Ariko kandi nyamuneka turaza kubabwira yuko ibintu byahinduye isura icinshasa aho ubwo bari bwose bwuko isaha ku isaha nyamuneka cyitwa Tshisekedi bashobora kuza kumutera kudeta mu buryo buremereye cyane. Byose turaza rero kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Ariko amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi
Demokarasi ya Kongo aremeza ko uwitwa General Jean Claude ndetse na Yave Kaboya Pierre bamwesize bari bamaze igihe bafunze barekuwe by'agateganyo. Ubwo ni Yave ndetse na General Jean Claude bamaze kurekurwa by'agateganyo. Lieutenant General rero Jean Claude Yave Kabaya wabaye umuyobozi ukomeye cyane by'umwihariko mu gisirikare cya FARDC. Perezida Tshisekedi rero kuva 2019 ubwo yajyaga ku butegetsi yari yamutaye muri yombi muri Kamena mu mwaka wa 2025. Tshisekedi rero akijya ku butegetsi muri Mutarama 2019 yagize Lieutenant General Yave Kabaya umuyobozi w'ibiro bishinzwe igisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu. By'umwihariko gusa 2023 amusimbuza Lieutenant General Frank Numba rero nawe wari mu bajenerali ba FARDC bamaze igihe bafunzwe bakekwaho ibyaha birimo gucura umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. General de Brigade Pierre bamwizeze wahoze ari umuyobozi wungirije w'ibikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Dungu mu ntara ya Haiti. We yari yarafunzwe kuva mu mpera z'umwaka wa 2025 Gicurasi nyuma yo gutabwa muri yombi n'urwego rushinzwe iperereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mukuru rero avuga ko yari yarafunzwe azira kuba yarigeze kuba umuntu wa hafi wa Joseph Kabila dore yuko yahoze ari umurinzi wihariye w'uyu munyapolitike wahoze ari perezida wa leta ya Kinshasa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero mu bibazo bikomeye cyane. Lieutenant General Jean Claude Yave Kabaya na General de Brigade Pierre bamwizeze nyuma yo kurekurwa by'agateganyo. Amakuru avuga yuko bagombaga gukomeza gufungishwa ijisho ariko bamaze kuba barekurwa. Ibyo byo byamaze kuba confirm, byamaze kwemezwa mu buryo navuga ko udasanzwe. Nyemerera by'umwihariko rero duhite twinjira mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira. Ibintu byongeye gukomera ndetse byamaze kuba ibindi ivumbi ryatumutse mu mujyi wa Uvira rero. Nyamuneka munyemere mbabwire yuko ubu tuvugana icyitwa igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi bakomeje kugenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse bakaba batangiye ibitero mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira. Ubu tuvugana rero ibitero bikomeye cyane biri kugenda bigaragara mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Fizi ahitwa za Makobora. Ibitero rero bikaba ari ibitero byamaze kuba bifata indira ndetse bishobora kuza gutuma isaha ku isaha by'umwihariko umujyi wa Uvira 23 iwugarukamo nk'uko yamaze kugenda by'umwihariko ibitangaza ivuga yuko isaha ku isaha ishobora kuza kuba yagaruka mu bice by'umujyi wa Uvira. Byinshi cyane rero bikomeje kugenda by'umwihariko bitangazwa ariko kandi binavugwa kuko abasirikare benshi na n'ubu ku mupaka bakatumba baracyakomeje kwisuka, bakaba barimo barisuka rero mu buryo navuga ko budasanzwe. Barimo barisuka rero nyamuneka ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyitwa ivumbi nyamuneka rikaba rishobora kuza nyamuneka gutumuka isaha ku isaha. Nyamuneka ibintu byamaze gukara rero ariko kandi byamaze kuba ibindi mu bice bigiye bitandukanye kuko nyemera nkubwire yuko n'igice cy'iminembwe ahitwa za Poezeru ihongeye kugabwa ibitero. Bikaba ari ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda by'umwihariko bihagaragara. Nyamuneka rero ibintu byakaze, ivumbi ryatumuze mu kanya gato. Ripoti ya Risase na Magirohe yagiragaho rwose yemezaga yuko igisirikare cya 23 cyitwaye neza cyane kugeza aho cyari kimaze gufata bimwe mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko hano muri Poezelo. Ubwo ibice bigiye bitandukanye rwose byamaze kuba bifatwa mu buryo bukomeye cyane. Ibi rero bikaba bigaragaza ko urugamba nta kabuza uraza gukomeza gufata indi ntera mu buryo navuga ko budasanzwe. Ivumbi ryatumutse, ibintu byamaze kuba biba ibindi. Nyamuneka ndabona mu bice bigiye bitandukanye abaturage bakiri guhunga ahangaha mu misozi miremire y'Iminembwe. Impamvu y'ibi byose ngira ngo murayizi, abaturage
bari guhunga. Nyamuneka nuko ibitero n'ubundi by'abarundi byakomeje kugenda byifata indi ntera muri rusange. Ibintu byakaze ariko kandi byamaze kuba ibindi bindi, ariko kandi nanone ku rundi ruhande n'ibibazo bikomeye. aha ndabona hari byinshi hano bari kunyandikira. Ndabona hari byinshi hano bari kunyandikira. Yes, ntabwo ndi butinde, reka dukomeze by'umwihariko inkuru tuyinjiremo. Uwitwa Love rero yunzemo ati Uburusiya bwiteguye kuba umuhuza, ati turamutse dusabwe kuba umuhuza nta n'umwe twaziringira twaba umuhuza, by'umwihariko nta kintu na kimwe dushingiye kuri ubu. Rero imyaka imaze kuba ine ingabo za Kongo Kinshasa zihanganye n'umutwe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23, icyo kimwe kivuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Minisitiri rero Serge Lavrov ubwo yabazwaga ku mpamvu y'intambara itarangira mu gihe hari amasezerano y'amahoro aheruka gusinywa i Washington DC hagati ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, yavuze ko impamvu ari ibibazo bimaze igihe kirekire no kuba M23 ifite imbaraga by'umwihariko nyinshi. Ati ku byerekeye kwigamba kwa Donald Trump wavuze ko iriya ntambara iri mu ntambara umunani ku isi, avuga ko amaze kurangiza, ariko wibuke ko aherutse kwivugira ubwe ko iyi ntambara yongeye kwaduka. Hari ibibazo bikomeye rero bimaze igihe kirekire, rero ntibirabonerwa umuti ushobora kuva mu masezerano, by'umwihariko intambara ikarangira. Yunzemo ati iruhande rw'ibindi bibazo byinshi hari uno mutwe wa M23, si ukuvuga ko wemeye n'amategeko, ariko ni umutwe ufite ingufu by'umwihariko zikarishye mu rwego rwo hejuru. Ubwo rero byumvikane yuko nyamuneka no kurangiza iyi ntambara byaba ari kimwe mu bintu nyine bikomeye, byaba ari kimwe mu bintu bikomeye ku rwego rwo hejuru. Sindi butinde rero, nyemera dukomeze n'ubundi turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa. Usibye ibi Uburusiya bwatangaje ku kijyanye n'intambara by'umwihariko iri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyemera nkubwire ibyo uwitwa General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'igisirikare cy'umutwe wa M23 by'umwihariko yatangaje, yateguje abayoboke buriya mutwe by'umwihariko yuko uyu mwaka w'ibihumbi 2026 uzarangwa n'akazi gakakaye. Ni mu gihe kandi urugamba rwo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rugikomeje n'ubundi nk'ubusanzwe. Makenga rero yabibateguje aba bayoboke kuwa gatatu tariki ya 21 Ukuboza, ni ku munsi w'ejo, mu nama y'abayobozi bakuru ba AFC M23 bagiranye n'abayoboke bayo bo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni inama rero yabereye mu mujyi wa Bukavu. Makenga rero yashimiye abayoboke ba AFC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku bw'akazi gakomeye bamaze gukora, ariko abibutsa ko intambara bamaze imyaka ine batangiye igikomeje. Ati turacyari mu ntambara n'imyitwarire nk'aho mukiri ku rugamba, nimube maso udahemuka, murangwe n'ikinyabupfura kandi mwitware neza nk'abiteguye kwitanga. Ntimukitware nka bamwe mu bayobozi basigaye Kinshasa cyangwa nk'aho igihugu cyose cyamaze kubohorwa. General Sultani Makenga rero by'umwihariko yagaragaje urugendo rwo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihuriro rya AFC M23 ririmo rikora by'umwihariko rikoresheje imbaraga kugira ngo abaturage bongere kubona umutekano. Ati inzira iracyahari ndende kandi irasabwa kwiyoroshya, kwiyemeza ndetse n'inshingano. Urugendo babwira ni urugendo rusaba imbaraga nyinshi, kandi izo mbaraga ni mwebwe. Ni intambwe rero by'umwihariko bahisemo yo guhagarika ibijyanye n'ibitero by'abagizi ba nabi kugira ngo amahoro aboneke. Makenga kandi yanashimangiye ko buri wese aho ari hose agomba kumva ko kubohora igihugu n'abaturage bacu bisaba intego n'umurava. Yunzemo ati mu mwaka w'ibihumbi 2026 ni umwaka uzarangwa n'akazi gakomeye. Ati umwaka
wa 2026 uzaba umwaka w'akazi gakakaye, umwaka uzadusaba kuba kubona ubushobozi, murava, ndetse n'umwaka uzadusaba by'umwihariko guhangana mu buryo bukomeye cyane. Umuhuzabikorwa rero wa AFC M23 Colonel Nanga nawe yasabye abayoboke bayo gufata inshingano, abibutsa ko AFC M23 nta bafana cyangwa se inkomamashyi zigomba kuhaba. Yunzemo ati buri wese agomba kwiyemeza no gukora ibyo asabwa mu rwego rwo kuzana impinduka. Ati niba turi kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa tutitware nk'ubutegetsi bwa Kinshasa, tutitware bitandukanye. Turi hano kubwo kwigwizaho ati turi hano kubwo kutigwizaho ubukire muri aba bagaragu. Nimugome rero kuba abagaragu rero b'abanyekongo, abagaragu b'abandi, by'umwihariko barwanira ukuri no kwishyira ukizana. Nanga rero yabasabye kurangwa n'ubumwe, kuko bemeye guhuriza hamwe amaraso yabo bakitangira by'umwihariko igihugu n'inzirakarengane zikomeje kugenda zihura n'ibibazo bikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose ni bimwe mu bintu biri kugenda byumvikana neza cyane, ariko kandi munyemere babwire yuko muri Uvira ibintu bitameze neza. Abagera ku 1000 bamaze guhunga Uvira. Rwose ibintu birakaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku ngaruka ku mitwe yitwaje intwaro ya gisirikare Wazalendo hamwe n'ingabo za Congo FARDC mu mujyi wa Uvira, byatumye abantu babarirwa ku 1000 bahunga. Amakuru rero atangazwa na RFI ndetse aherutse gushimangirwa na HLW, aravuga ko bahunze cyane cyane ari abanyamurenge cyangwa se abatutsi muri Kongo. Abandi rero bahise batangira guhunga ni abashinzwa gukorana na AFC M23, umutwe wari umaze ukwezi kurenga warafashe umujyi wa Uvira mbere yo kuvamo burundu tariki ya 17 Mutarama. Benshi muri abo bantu bagiye rero gushaka ubuhungiro mu midugudu iherereye mu kibaya cya Rusizi, cyane cyane mu mijyi ya Kamanyura, aho bari bavugaga ko bashobora kubona amahoro. Rero imibare myinshi nyamuneka irimo igenda by'umwihariko ihunga. Ibi rero bishobora kuza gutuma ubutegetsi bwa Tshisekedi by'umwihariko bwongera guhura n'akaga gakomeye cyane muri rusange. Lieutenant General Philemon Yave wigeze kuba umuyobozi w'intara ya 3 ya gisirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yihakanye imbere y'urukiko rwa gisirikare ibirego kuba yarigeze gukorana n'u Rwanda arimo arashinjwa. Mu mpera za Nzeri mu mwaka w'2022 nibwo uyu mujenerali yatabwe muri yombi, nyuma y'uko umutwe wa M23 wari umaze kwirukana ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice byinshi byo muri teritwari ya Rutshuru birimo n'umujyi wa Bunagana. Ubushinjacyaha rero bwa gisirikare bumurega muri ibyo bihe ko yavuganaga nabo mu Rwanda, dore yuko ngo yari atunze nimero ya telefoni y'umujyanama mukuru wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo w'u Rwanda General James Kabarebe. Ejo kuwa gatatu tariki ya 21 Mutarama, Lieutenant General Philemon Yave yisobanuye ko atigeze avugana nabo muri leta y'u Rwanda, ahamya ko ubushinjacyaha busabwe kugaragaza ibyo bumushinja bukavugana nabo, cyangwa ubutumwa bukavuga ko butandikiranye bidashobora by'umwihariko kububona. Yavuze yuko rero icyabayeho hari uko yakiriye ubutumwa bwaturutse kuri nimero atazi nyirayo bushinja ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gukorana n'umutwe wa FDLR kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Lieutenant General Yave yavuze ko uwahoze ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, General Major Peter Kirimwami, nawe yohereje ubutumwa mu gihe bari mu nama. Ati nabonye ubutumwa bwanditse budushinja gukorana na FDLR kugira ngo duhungabanye umutekano w'u Rwanda.
turangije inama na Peter Chirimwami yaje afite ubwo butumwa ndi gushinjwa gukorana na FDLR mu bikorwa bya gisirikare. Nabwiye Chirimwami ko ubwo turi mu nama nakiriye ubutumwa muri telefoni bw'umuntu ntazi. Lieutenant General Yave yatangiye kuburana tariki ya 19 Ukuboza w'ibihumbi 2025. Icyo gihe yasabye ko yaburanishwa adafunze ariko urukiko rurabyanga ngo kuko ibyaha ashinjwa ari igikorwa gikomeye cyane bagomba kubanza bakamukoreraho iperereza. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu nyamuneka bikomeje kugenda bigaragara ndetse byanatumye ivumbi ryose ritumuka kabisa, byanatumye ibintu bihindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abona amakuru ari menshi cyane akomeje kugenda arebana n'umutekano, politike na diporomasi, ndabona ari menshi cyane kabisa, ndabona amakuru ari menshi cyane. Yes, ntago ndi butinde rero, nyamuneka reka dukomeze dukubite tubangura kuko ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Munyemerere mbabwire yuko Minembwe naho ibintu bimeze nabi, urugamba rwongeye